Sajet jeng khana kaje khana bobagara faina o dago kaisa luku kutum panda khaina hene khana mane norongni wansung busuk jara lukurok kutum laina haike ba sabo nogoreng sopaine chini oro chini khanani mass gathering maharachni guagrani chini target 6-7,000 target khailejak jeng obo demsora kotusora ADC constituency tai koromsora assembly constituency miliwui palke jeng obo kaisa mass gathering khai tongo public no aware khainani je tipramothani importance tam chini oro phai manjak phainai chini honorable chairman TTADC ni tai CEM tai minister of state Bishoketu Deborma tai kwbangma elected members rok tongo ang tongnai chini honorable MDC Direndra tongnai tai chini Dahongso tongnai tai kwbangma obo haike elected non elected representative jara tipramothani tongnai da na phai sokpani chata busuk jara samung dok busuk jara agdekha samung already 80% complete nugui mankhana tabuk final touch na tongko engkai je nangmani jeng jothesto nai tongo security measures volunteers engkai field bahike engko khainai khana bahike kajang khai jeng program pari mane aboni jeng arrangement na khlai